Moyo munene wa kinando cha amani cha kutetea mabata ma alimu Nat James Mugo ndiko ni watetea ndambuka ya alimu settle sumo ile mbetu aiweta Musumbi Ruto oyu ni wa munene wo ulawe kibelani na inailasi mamathi state house kunena nake ne kana mathina mukole ma alimu mamandhi wo sungio na kula Musumbi wikite nesa maimutungia mubea ndiko ni walulumilia alimu ma GSS ne mailete kuyani wane kuikala ungwa utongo wa alimu wanene ma primary na manenga ndaya wala lulumili kisomo cha GSS kimeto ungua walanyo ukimiao na mkua wani ula wende ya kwetu ni alimu ma GSS mayenda meyungamia uyena utethio ona umwe Benjamin Nat Kwisla kwa mwei uwa mwenenu wa kinandu ni alumililia komano yo na President William Ruto sumo ile mbitu huya State House bamu siri novi ya bata mononi kwithwa no wawe na mvungu wa sungi wa mathina o ndela me uvechila fula weta kicha ikikano cha une komunene kwa limonde Musumbi ni simbo ya silikali wandi ibinda yela atongo imali manaendie maneti we State House maneti we State House na makwata mwanya wako dhiko tabia Musumbi kana alimu mena mathina na nemuna hiyo twaweta basi ati CBA ila tunasainiye ni tupesa tunini na tuna spread iwe binda yasa tukompress iwe manengwa methe meoma yo nengwe yimu kanaeli na undu already nitinanengetwe yimwe taiti ati oneketha yimu tuwa moyo kindu kila genge ni tuna tabije Musumbi tamu ya mbesa cha kisomo cha utethia chana ndi ni syuke na yuka ibindela ya ilite na bae mundu ngi tunaitona utavya ndiko ni watete utanwa alimu kikaloniki ona kufikia amwe kwina watu tamu utete oyimute hautata kumwenu cha President Ruto Musini vanini munene ukite aiweta alimu maina silikali na utongoi ulawe kivelani kwao yu mundu asunga ilawi stage ngwa na undu wisunga ilawi lika stage nundu we stage tunamuyesunga nikanato nondo usunga tiche kana nitizo dina kwibinde kingi ko andwala menangewa cha ubo wa kibinde kingi yithiti yangewa ya kibinde kingi na ningi mundu ukolie kiengwata ndwende umwe wikiena umwe wikiena sa tende sabali ingi nolumililia mwitukano ula withituvo oyukukonya kio cha alimu ma GSS alamenda usukuma silikali manengo dhe kuyungamia iwata wina musingi ona umwe ni kwithwa kisomo cha GSS kimiao kiungwa skulu cia musingi na alimu anene maskulu ni ama primary no mume kuendea kwithwa nene mo alimu maungamie maskulu no mo manaungamite ila kisomo kiu kineta wa 844 kulingana nondo maondo makisomo matilie nondo mabata makisomo yumatilie nondo budget ya kisomo itilie Kenya na uandikani wa alimu na public participation ayo ekiwe pinya munu kuchoka muwangilio uilio kuchoke pe sukulu yeyoka yeta wa junior kuma vamo sinilovi dilivote ya vilingo wa mauvonye nito wa Benjamin Mwakam.